Варисларга васият. Уроки татарского от Тюль-Тегина. Татары впервые упоминаются как могущественное политическое объединение Утыс-татар в поминальной надписи на каменной стеле в честь тюркского военачальника Куль-Тегина 7-8 века нашей эры, в которой описываются времена основателя тюркского государства Бумын-Кагана. К сожалению, сохранилась лишь голова статуи. Здравствуйте, ребята! Салям балалар! Меня зовут Куль-Тегин. Я прибыл к вам из древнего тюркского каганата, из племени Утыс-татар, чтобы обучить вас татарскому языку. Прилежно повторяйте за мной мои уроки, и уже через неделю вы заговорите на чистейшем языке своих древних предков. Birinchi ders. Eylegiz tanışık. Tanışırga min şatmın. Benim isimim Kul-Tegin. Senin ismin nişik? Minga 1367 yaş. Senga neçe yaş? 10, 12, 15. İkinci ders. Benim tuğan şaharım, jerim büyük jiroqda. Hazır men Qozonda yaşayım. Sen qayda yaşaysın? Qabatlab, повторяй за мной. Men o'quvchi, men ati-aniyim bilan yaşayım. Menim bir opam, singilim, ham bir oboyim, inim bor. Üçüncü ders. Men tatarcha сөйләшәм. Lekin men tatar tilin әлі öğrenamgina. Men urus ham ingliz tillarin bilam. Ham tirikchada biroz сөйләшәm. Sen tatarcha сөйләшә bilasinmi? Dördüncü ders. Men kitob o'qirga yaratam. Ham sport bilan shug'ullanam. Bo'sh vaqtda men muzika tinglayım. Kino qarayım. Shulay o'q jurlarga ham berga yaratam. Beshinchi ders. Men tatar ashlarin bek yaratam. Eng yaratgan rizqim uchpishmoq, balish ham chaqchaq. Tag'in qizg'an it asharga yaratam. Bek ta'mli. Sen tatar ashlarin yaratasınmı? Altıncı ders. Men kelajakda ko'proq sayohat eterga tilayim. Yevropa ham Aziyaga borurga xiyolanam. Siz qoya borurga tilaysiz? Bizga Tataristonga qo'noqqa keligiz. Rahim etigiz.